lebyi bya SABC hasha tweet kusuka estudio 12 Auckland Park eJoni. After sentencing, we will immediately put an appeal so that we can go to the higher court because we think a judgment is faulty. Murangwa EFF Julius Malema oruta tlhontlha xiboho xa ku vona nandzu hi court le East London. Muhehli wa ka nandzu wa ku dlawa ka Chavo Ntsangwisi u ta yisa mahlweni na xikombelo xa bail hi Ravuntlhanu. Kasi tlhela languta mitlangu ya PSL na UEFA ya madamu lama. Loko ni ntsaka ku tlhela hi hlangana kambe eka mahungu ya Xitsonga ka SABC2 ni le ka channel ya mahungu ya le haye eka vuhaxi bya DTT. Riperini murhangeri wa EFF Julius Malema uri u ta tlhontlha xiboho xa khoto ya le East London laha a nga voniwa nandzu wo balesela xibalesa exikarhi ka ntshungu hi lembe ra 2018. Khoto yi tlhele yi n'wi vona nandzu wo khoma xibalesa na maqulu swi nga ri nawini. Muhehliwakulobye tlhelo murhandziwa hi Malema Adrian Snyman a nga voniwanga nandzu hi khoto. Malema u ri loko swi fanele a nga ha tlhontlha xiboho lexi hambi ku ri ka khotonkulu ya tiko ku nga khoto ya vumbiwa. Muavanyisi Tonnet Olivier u ri timbhoni ta mfumo ti nyiki vumbhoni lebyi tiyeke. U ri nkandziyiso wa video wu nge tirhisiwi tanihi vumbhoni hi mhaka ya leswaku nkandziyiso wo sungula a wu kumekangi. Olivier u sole vumbhoni bya Malema u vula leswaku Malema a nga lavi ku hlamula swivutiso hi ku kongoma naswona leswi a swi n'wi pfunanga hi nchumu. Mr. Malema had evaded many questions that had warranted a reply. It became evident that the replies were entertaining, but however, the pertinent questions asked remained unanswered. He further relied on clip 3, and he had then counted 15 shots fired, and thereafter stated he cannot count, he had graduated in woodwork. Hambistetano Malema u tshemba leswaku xiboho xa khoto xi ni nkucetelo wa tipolitiki na xihlawuhlawu. And after sentencing, we will immediately put an appeal so that we can go to the higher court because we think a judgment is faulty. The strategy has always been, you must try to charge Malema with everything. One day, maybe we'll find a racist judge who will find him guilty, whether he's guilty or not. Because they said accused number 2 gave me the firearm. Now they are releasing him, which means he didn't give me the firearm. Nhlangano wa AfriForum na huvo ya vuchuchisi va amukele xiboho xa khoto. Well, we're very grateful. We think this ruling was essential to reinstate faith from the public side in the South African justice system. We think people have started to lose faith in the justice system because we've seen so many politically connected and political cases that simply did not get any attention, that simply get ignored, and that there is no consequences for politicians who make themselves guilty of misconduct. So this is a great breakthrough, and it's a big win for all the law-abiding citizens of South Africa. Believe that the court arrived at the correct decision because this case to us was about ensuring that the rule of law is upheld, that no one can act out of the premises of the law without any accountability. Xigovo xi ta tivisiwa ekhoto hi siku ra 23 n'hweti ya Sunguti lembe leri taka. Nandzu ehenhla ka wanhwana wa 22 wa malembe loyi a hehliwaka hi ku dlaya murhandziwa wa yena wu yisiwe eka Ravuntlhanu. Muhehliwa namuntlha a ri ekhoto le Alexander eJoni. U vula ku va a tlhela vavanuna wa 31 wa malembe ku nga Chavo Ntsangwisi a lova loko va karhi va holova eMidrand vhiki leri nga hela. Mhaka leyi a yi tikomba yi ri mabulu eka social media yi hundzuke ya mahlomlambilu. Nhwanyana loyi a nga voniwa eka nkandziyiso wa video sweswi u le khoto hi swihehlo swo dlaya muhlekisani wa yena Chavo Ntsangwisi. Maphorisa va hehla leswaku u n'wi tlhave mukwana ekaya ra vona eMidrand naswona u pfumele vugevenga lebyi emaphoriseni.
Entire day, so let's go to Magambine, and then we had something to eat, and then after I came back home, and then I found my boyfriend with his friends chilling, and then I decided, okay, because they were about to go out, because even now I'm home alone because there's still no child, and it's currently 9 minutes to 1 a.m. So baby, if you're seeing this, I'm joking, bye. Wan'wana wa 22 wa malembe a ri ekhoto ra vumbirhi namuntlha ku ya endla xikombelo xa beyili. Kahle hina tokoto hi ngulava anga humi a jele nawu a wu teki xiboho ehenhleni ka tokoto hi leswi hi nga tela swona, and then hina hi tetaniwani ti neighboring villages ta ka Mhinga na vana va ka Mhinga hi kona la ku ta lwisana na justice for xichavo. Vakantsangwisi va na gome lerikulu naswona va ri va tikeriwa hi ku twisisa leswaku i yini lexi nga endla leswaku a dlaya n'wana wa vona. Well, as a family, vuxaka byona a hi byi tiva since wa byi sungurini, a hi byi support, a hi byi seketela. So mara well a hi swi tiva ku maybe as vanhu lava va rhandzana ku fana na vanhu van'wana van'wana they will grow up, they will settle down their differences. However timhaka ta vona ta helanga kahle, and then until la swi nga swi koxa vutomi bya boti wa hina. Ku tlhela ku hehliwa leswaku va ndyangu wa muhehliwa va ringete ku hlangana na va ndyangu wa Kantsangwisi endzhaku ka mhangu. Muhehliwa u ta vuyela ekhoto hi Ravuntlhanu ku ya endla xikombelo xa beyili ximfumo. Commissioner wa maphorisa ya tiko General Fani Masimula u tiyise leswaku nhloko ya vunhlori exiphoriseni Lieutenant General Dumisani Khumalo u le ku kumeni ka vutshunguri lebyinene. Khumalo a nga swi kotangi ku yisa mahlweni no nyika vumbhoni eka Khomixini ya Madlanga namuntlha tanihileswi a vabyaka. General Masimula u ri u vulavule na yena Lieutenant General Khumalo naswona u ri hambileswi a nga pfukangiki emirini moya wa yena u kahle. Ntshamo a wa va nkona namuntlha hikwalaho ka xiyimo xa Lieutenant General Khumalo. Ntshamo wu ta emahlweni hi Musumbhuluku lowuya wa ti 13 ta n'hweti leyi ya Nhlangula. Ntshamo Madlanga lowu fambisiwaka hi khale ka muavanyisi wa khoto ya Vumbiwa Mbuyiseli Madlanga wu simeke President Ramaphosa ku lavisisa vukungundzwani no nghenelela ka swigevenga exiphoriseni xa Afrika-Dzonga. Valavisisi eFrance va karhi va ya mahlweni na ku lavisisa rifu ra khale ka holobye wa mitlangu na xiphorisa la Afrika-Dzonga Nathi Mthethwa. Ntsumbu wa holobye kumbe khale ka holobye Mthethwa wu kumekile ehandle ka hodela ya le ntsindza wa France eParis. Rifu ra Mthethwa ri siye tiko ri hlamarile. President Cyril Ramaphosa u kombele mfumo no vaakatiko ku seketela va ndyangu wa ka Mthethwa. The President extends his sympathies to the Ministry and Department of International Relations and Cooperation, and in particular officials in our embassy in Paris. Kara Mthethwa ra tipolitiki ku nga ANC na vona va rhumile marito yo chavelela. For the African National Congress, it's the work that it did to build the organization in Northern Natal at a time when Northern Natal was a no-go area. People such as himself and many others sacrificed their family life and their youth to ensure that today we can no longer talk about not being able to go to Nongoma to go and have a decent meeting as the ANC. So we're saddened. It is really a great loss, not only to the ANC, but also particularly to his family, the Mthethwa family, and also to his in-laws, the Buthelezis. Ove un'wana wa swilo leswi a swi rhange emahlweni eka ku seketela khale ka President Jacob Zuma hi nkarhi lowu a ri xana xa president ku vuyerisiwa eka xivandla xakwe eka ANC NGC. We will remember him during the difficult days in the ANC leading up to the Polokwane conference in 2007, how brave he was in articulating the views that he held dear. Akusava na vuxokoxoko byo tiya mayelana na xivangelo xa rifu ra yena. Ndzawulo ya timhaka ta matiko mambe yi langutele ku nyika vuxokoxoko hi ta ku vuyiseriwa ka yena laha kaya ni ta nkosi wakwe. We as government are providing all the necessary support to the family to enable them to understand the circumstances
And the French authorities, I must mention, have been very cooperative and have been of assistance. Mthethwa u ve holobye wa maphorisa hi 2012 hi nkarhi wa ku dlawa ka vatirhi va le mugodini wa Marinkana. Commissioner wa maphorisa eKwaZulu-Natal Nhlanhla Mkhwanazi u nyike vumbhoni eka Commission ya Madlanga byo Mthethwa a khumbeka eka ku nghenelela eka ntirho wa maphorisa hi ndlela yo biha laha nga ringeta ku sivela ku gweviwa ka khale ka nhloko ya vunhlori Richard Mdluli. Loko emavhengeleni maphorisa va lavana na 1.6 billion leyi nga nyamalala hi tithendara ka masipala wa Cape Town. Tshama na yena. Malanguta mahungu ya SABC ku tlhela languta hungu leri nga rhanga murhangeri wa EFF Julius Malema u ri u ta tlhontlha xiboho xa khoto le East London laha a nga voniwa nandzu wo balesela xibalesa exikarhi ka ntshungu hi lembe ra 2018. Khoto yi tlhele n'wi vona nandzu wo khoma xibalesa na maqulu swi nga ri enawini. Muhlokulobye tlhelo murindzi hi Malema Adrian Snyman yena a nga voniwanga nandzu. Malema u ri loko swi fanele a nga ha tlhontlha xiboho lexi hambi ku ri khoto nkulu ya tiko ku nga khoto ya vumbiwa. Mbhoni ya vunharhu ya vachuchisi eka ntengo yi wa ka mamiliyoni wa tirhandi hi $, epurasini ra President Ramaphosa ra Phalaphala u ri yena u lo chuhiseriwa a kala a nyika vumbhoni lebyi nga riki bya ntiyiso. Mbhoni leyi yi vuriwa ku va yona yi nga tleketla muhehlo wo sungula Emmanuel David na vahehlo van'wana vambirhi lava nga si ku khomiwaka va suka eVilavila laha purasi ra Phalaphala ri nga kona va ya eBenoni evuxeni bya Joni. Mbhoni yi byele khoto vumbhoni byo hambana na lebyi a nga rhanga a nyika maphorisa eka xitatimende. Mbhoni ya vunharhu ya mfumo a yi ri bokisini namuntlha laha a nga vuriwa ku va mbhoni ya tihanyi. Leswi va twana hi ku loko a nyika vumbhoni hi nomo mfumo wu vula leswaku byo hambaneni lebyi a nga byi tsala. Mbhoni a yi ri munyiki wa vukorhokeri bya vutleketli. U te u hakeriwe R7,000 eka vukorhokeri lebyi a byi nyikeke. Hi le tlhelo mbhoni eka xitatimende xa yona lexi xi tsaleke yi vule leswaku yi hakeriwe $30,000 ta America. Loko a nyika vumbhoni u tlhele a nyika vumbhoni lebyi hambaneke lebyi a byi tsaleke lebyi hehlaka mbhoni yo sungula Emmanuel David loyi a nga ri un'wana wa vanhu lava a va tleketla kusuka eVilavila ku ya eBenoni hi siku leri ku nga yiviwa hi rona. Sergeant Nkosi will be called to testify, and he will testify to the effect that through cell phone mapping, accused number 1 and the 2 other people he was in the company proceeded simultaneously at the same time to Fengetwa area, which is contrary to what you have asserted that you left accused number 1 behind. Mfumo wu tlhele wu vutisa leswaku hikwalaho ka yini mbhoni yi va nyike ntsengo lowu hambaneke eka lowu a nga hakeriwa wona eka vukorhokeri lebyi a byi nyikeke. That the one that was sitting behind in your car gave you 3 kinds of $, which were 10,000 each pair. Tšhelete nna ke filego e be e le 7,000. Timbhoni ti hetla leswaku ti chaviseriwe ku hlaya hi maphorisa ku va va nyika switatimende swo tsala. Statement se dirile ke nna yes. Ele ge ke se dira ke le ka fase ga letshogo ka ge ke boletse ka re go tlile batho ba fapana ele ge ba nyaka ba nthreaten ba re ba nyaka accused number 1. Eku sunguleni khoto a yi lerisile leswaku timbhoni a ti fanelanga ku kombisiwa eka swiyenge swa mahungu. Vandla ra kaneta ka masipala wa Cape Town ku nga ANC ri koxa leswaku xiyimo xa swa timali xa masipala xi paluxiwa. Leswi landzela pfhumba ra maphorisa ro lavisisa vanhu na mabindzu lama nga kuma tithendara ta ntsengo ringana 1.6 billion wa tirhandi kusuka ka masipala lowuya. Maphorisa va seche makaya na tindhawu ta mabindzu eCape Town. Ku ya hi maphorisa goza ri tekiwe endzhaku ko lumiwa ndleve ni vulavisisi lebyi endliweke hi masipala ni maphorisa. Ku vuriwa leswaku ku sechiwe 26 wa tindhawu leti katsaka miako ya masipala, mabindzu na makaya.
vurhangeri byi le ku hlengeleteni ka vumbhoni bya le ka tikhompyuta, ti-cellphone ni bya matsalwa ku kuma ntiyiso kumbe laha swihehlo swa vukungundzwana ni ku jeleta swi humaka kona. The targeted addresses include municipal offices, private homes of officials, and business premises linked to service providers. The operation, which stems from whistleblower information and preliminary investigations, is aimed at securing crucial evidence to establish the scope of alleged irregularities. Ekusunguleni ka lembe leri tihofisi ta swirho swimbirhi swa komiti ya meyara ti sechiwile, kambe khoto ya le henhla ya Western Cape yi teke xiboho xa leswaku a swi nga ri nawini. Dorobankulu ri bela mandla pfhumba ro hetelela. In line with the city's zero-tolerance approach to fraud and corruption, City Forensic Services took swift action to assess and report the matter to SAPS, who then undertook a search and seizure operation. Operations took place at various addresses, including business premises, municipal buildings, and private residences. More details will be made available by SAPS as the investigation progresses. Kambe ANC tanihi vandla ro kaneta ra ximfumo eka huvo ya dorobankulu yiri musecho wu kombe vonelo ra wona ra leswaku masipala wu na swo swi tlhota. People of Cape Town must know that this municipality is a corrupt municipality. You see, Vanessa, the other thing that we are saying as an ANC is that the Municipal Public Accounts Committee of the municipality must be open to the public so that the public could sit there and listen to the things that they investigate and look at. But there's no corruption that can reach a point or the levels of billions of rands and somebody only issues a statement and say, because we exercise our zero tolerance to corruption. Malela kaya randi yi telerile lo pimanisana timali ta man'wana matiko ya misava. Xava dolara i 17 rand 17 cents, mpondo i 23 rand 17 cents, euro yona i 20 rand 16 cents, kasi pula tiko akala na Botswana i 1 rand 20 cents. Minkabelo eka Johannesburg Securities Exchange a yi ri ehenhla eka siku leri ra namuntlha. Nsuku i 3,872 ounce, platinum i 1,556 ounce, kasi nxavo a yilimbisi i $65.58 emphongolo wu ri wun'we. Kasi hi nga sikimeta a hi tweni mavonelo kusuka eka swiyenge swa mabulu mayena hungunkulu ra siku ra ku va murhangeri wa EFF Julius Malema a voniwe nandzu hi khoto ya le East London. Hosi Alex Ndlovu eka Facebook u ri Malema u ticelele goji yena hi yexe. Abedi Maduku u tikomba na yena a ri na ntshembo leswaku Malema u ta landza magqweta lamakulu naswona wa ha ta pona laha a nge the big dog is coming, advocate Nqukai Tobi, senior counsel. Wakana lama akuri mahungu lama mkhumela ka siku ra namuntlha hi khensa switene ku va mi langutisile. Vito ra mina i Musa Mabunda. Ripere. Riperile a langutisile leswaku maxelo ya tshamise ku yini madyambu ya namuntlha ku langutele mpfula leyi nga ta va yi ri kona kwala xifundzenikulu xa Western Cape yi ta leyi nga ta va yi kha yi famba ka 30 wa ti-percent. Kasi loko hi langutisa nakona mundzuku nakona mpfula yi ta va yi kha yi ya emahlweni loko langutisa kwala xifundzenikulu xa KwaZulu-Natal, kasi na kwala tindhawini tin'wana ta xifundzenikulu xa Mpumalanga, kasi na kwala xifundzenikulu xa Limpopo nakona ku langutele mpfula leyi nga ta va yi kha yi famba ka 32 wa ti-percent. Kasi loko hi langutisa kwala Eastern Cape kasi kona ku langutele mpfula leyi nga ta va yi ri kona yi kha yi famba ka 60 wa ti-percent. A hi langutiseni leswaku vavumbi va maxelo va hi lemukisa leswaku ku ta va ku ri na moya lowu nga ta va wu ri kona kwala Northern Cape, Eastern Cape kasi tindhawu tin'wana ta xifundzenikulu xa Western Cape, kasi na mundzuku kona swilemukiso swi ta va swi kha swi ya emahlweni loko langutisa kwala xifundzenikulu xa KwaZulu-Natal ku langutele moya lowu nga ta va wu ri kona. Kasi loko hi langutisa kwala xifundzenikulu xa Northern Cape kasi kona ku langutele rintshwa leri nga ta va ri kona. A langutiseni leswaku maxelo ya tshamise ku yini kwala xifundzenikulu xa Gauteng, kasi kona ku langutele maxelo yo kufumela Pretoria 27, kasi loko hi langutisa kwala Johannesburg kona ku ta va yi kha famba ka 27 degrees, kasi loko hi langutisa kwala Springs yi ta va yi kha famba ka 26 degrees. Loko hi langutisa xifundzenikulu xa Limpopo kasi na kona ku langutele maxelo yo hisa
hisa musina ku ta va kha ku hisa loko langutisa ka la botsoleni maphata blink vatirhi kasi na kwala ka hlaliki ni le ka dzumeri nakona ku langutele maxelo yo hisa Polokwane 26 kasi loko langutisa ka la Phalavura nakona ku ta va kha ku hisa famba ka 32 wa degrees loko langutisa Mpumalanga kasi nakona ku langutele maxelo yo hisa Skukuza 31 loko langutisa Ermelo yi ta va kha famba ka 25 wa degrees loko langutisa xifundzenikulu xa KwaZulu-Natal kasi nakona ku langutele maxelo yo kufumela loko langutisa Richards Bay 21 Durban 21 kasi loko langutisa ka la Ladysmith nakona yi ta va kha famba ka 24 wa degrees loko langutisa ka la Eastern Cape kasi nakona loko langutisa ka la Mthatha 15 East London 17 Gqeberha kona ku ta va kha famba ka 19 wa degrees loko langutisa ka la Western Cape kasi nakona ka la George loko langutisa George 16 Mossel Bay 16 kasi loko langutisa dorobeni ra Cape Town kasi nakona ku ta va kha ku famba ka la ka 16 wa degrees loko langutisa ka la Northern Cape kasi nakona ku langutela maxelo yo kufumela Springbok yi ta va kha famba ka 22 Upington 27 Krumman kasi yona yi ta va kha famba ka la ka 29 wa degrees loko langutisa ka la Free State kasi nakona ku langutela maxelo yo kufumela ka la Soso Bay Volcom 26 loko langutisa Bloemfontein yi ta va kha famba ka 25 wa degrees loko langutisa ka la xifundzenikulu xa North West kasi nakona ku langutela maxelo yo hisa ka 1 Rustenburg yi ta va kha famba ka 30 wa degrees kasi loko langutisa ka la Mahikeng nakona ku ta va kha ku kufumela famba ka 29 kasi loko langutisa ka la Tusker yi ta va kha ku hisa 32 kasi loko langutisa ka la Vryburg nakona ku ta va kha ku hisa yi famba ka 31 wa degrees leswi amikhomile swona eka maxelo riperile